Kaçta? 283'ten. Ha 283'ten. Çöp kimden eken onlar? 220'den satılıp satsan. Ha 220'dan. Bu жаңы eken? Жаңы çık. Жаңы. 220'dan satılıptır. Oya 220. Kaysıl? Ha mına alдағы bu. 280'den satılıptır. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı mekendештер мастарбы. Бүгін число 25 май 2025 жыл. Ноқаттағы бұйырса сіздерге ушул чөп базардың бағасын тартып чыгарабыз. Бір-бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, достар менен бөлүшүп, буйрса ушул биздин Байкез каналыбызга туугандар сөзсүз катталыңыздар. Сіздерге ар дайым кызыктуу буйрса видеолорду чыгарып турабыз. Саат 8 болду. Жаңы престердин бағасы кандай болду? Ал эми эски чөп престердин бағасы кандай болду туугандар? Чогуу көрөбүз. Мына туугандар. Çöptör көп экен. Самандарды билебиз, колдон келишинче. Мал оп кетти, а? Ассаламу алейкум. Тамак сизден бекен шеп? 200'ден. 200 сомдон. Бул арпа будайбы? Арпа. Арпа. Каяктык экен экен бул? Усамыр. Усамыр. Şef номер kaldırasız mı? Ha. 755 mi? Daha жақынырақ айтып берің. 755 mi? 83 83 38. Қолданып берсек, ha? Мына беде біліп едіңіз бе? Беде 300 dedi. 300. Бұл жаңы болған жересі бе? Жаңы беде. Жаңы. 300 сом дейді. Мұны алда жаңы оқшайды? Бұл қанша екен білмедіңіз бе? Қаншадан? 280. 280'den. Бұл таза бедеу екен? Çöv arlaş mı? Şu görtem çöv varken de azmaz ha? ...280'den satıptır. 85'ten gitti. Ha 85'ten değil, 80'den dedi o. 80'den gitti bu. 85'ten. Şöp kaç ekan? 250. 250. Şef kaçtan gelmedi aka? 280'den satıldı mı? Ha. 280'den değil. Vardı canı bedeken. Satılıp baka bu. Bilmediniz mi? Satıldı odasın. Kaç eken bulu? 280. Çuvarlaş mı? Ha şunun için. Çuvarlaş değil. Sizden mi şef? Kimden eken bilmediniz mi? Жаңы беде 280 сомдун тегере экен. 280'den satılgandарды бар көрдүңүздөр буюрса. Шеп канча экен чөп? Чөппү бедеби? Канча пулу? 290 сом. 290 сом. Bu blogger. Немеге чыгарасың телевизор. Таяктык экен бул. Кара суу. Satıldı bu уже. Kaçdan geç sonunda gel bul? 285 sondan satılıptır. Bedi. ...285 sondan жақсы satılıptır ha. Жаңы bediler. Satıldı aka. Kaçdan oldu aka bul? 290'dan.
Bu taza bede ha? 290'dan taza bede satılıptır. Bu жаңы bede abi? Eski bir de. Ha, eski ekan ha. Жаңы bir de orada. 260 ucunda. Şey bede qancha ekan aka? 260. Bu eski ha? Ha, жаңы 260'dan. Bu çövarlaşkan ha bırak. Çövarlaş deydi. Bunlar eski bede ekan ha? Lan bir kapı bok var he. Şey bede qancha ekan aka? Bede 260 son. Bu eski bede ekan ha? Жаңы bede. Ha, жаңы o. Ha. Eski de görünüp ketdi Manga o. beradi hozir. 260'dan devotas bu satıldı bu. Yo'q, 260 son. Ha. 50'dan manga berilgan. Yo'q, yo'q. Qayertiki bu aka? 30 adir. 30'adır. Yaxşı. Uçağım buna ne gaz geldi? Çöp tığılıp kettiram ha. Çöp qancha ekan o? Çöptü bilmem. Sizniki emas bu? Çöp bilmeyim deydi. Dostum çöp kimden ekan? Şu çöplerin bazı bilip oyuncu ölsem heyleri yok oldu hatta. Çöp kimden ekan onlar? 220'dan satılıp. Ha, 220'dan. Bu жаңы ekan? Жаңы çöp. Жаңы ha? 220'dan satılıptır. Oya 220'dan. Qaysil? Ha, mına alдағы bu. Ha, 220 sondan satılıptır. Жаңы bedi, жаңы çöp. Çöp köp, burak çekedelde satıldı. Sekin, adamlara bırakmadı. Qancha verdingiz? Qaysi qilib oldi? Qanchadan oldi? 283'ten. Ha, 283'ten. жаңы bede o bu? Жақсы шөп екен абай. Таза беді екен ана. 283 сомдан. Pulu qancha ekan aka? 280. Спасибо. Смырсып, жақсы. Мына туғандар балалар шында екен. Бұйырса қолдан келишинче билдик. Чөп көп, бирок чекеделер сатылып атат. Мына самандын ээси бирок жок экен. Oldu.